rest day, što znači planche day. Došao sam sa mora, malo sam promijenio frizuru kao što vidite, tako da evo običan video koji sam rekao izbaciti nakon transformacije. Danas radimo planche, bit će zajeban trening, volim raditi planche, ali bit će zajeban trening, jer nisam radio prije 3 dana mislim, a nedelja je inače rest day pa zamijenjam taj dan za ovim koji inače restam, tako da idemo se zagrati i krenimo. Znači, 150 subova Q&A, obavezno sub. Took a swing at a wrecking ball and I prayed for my downfall and I found a way to reconcile, cause in my heart it's not worthwhile. It's a bloody battlefield where some go down, others heal. In the end it's all the same. All you can do is play the game. Oh, do we say goodbye? Refuse to question why. I'm sad to say I'm sorry, so lie. Pretend that you're okay. Swear that you will stay. Keep trying for one day. I'm sick of all these lies. Don't care if I capsize. There's nothing left for me to hide. Don't wanna live a lie. Too many lows, too many highs. Too many things to criticize. And so I leave it all behind. Don't wanna live a lie. Sigurno najbolje do sad. Ovo je dan poslije videa, to jest poslije resta, tako da zaboravio sam odjaviti video. To je bilo to, ja se nadam da ste uživali, ostavite like na video, subite se na kanal na 150 uvo Q&A i ne zaboravite to. Hvala vam na ogromnoj podršci i subovi, dok sam bio na moru su sam išli gore, što je jako dobro, tako da uživajte mi, budite najjači, nemojte zaboraviti trenirati, a mi se vidimo u sljedećem videu. Rapapapapa, komuđa nešto, rapapapa, peace. 意味はないさ戦うだけ出会えて嬉しいぜすげえやつ